Muraho mwese abadukurikiye muri aya masaha ni Oxygene abadumushakashatsi mu byerekeranye na defense security n'ububanyi n'amahanga tukaba tugiye kubagezaho update y'ibimaze icyumweru bibera mu karere ka hafi ya Goma cyane cyane ku mirwano yabereye haba Minova haba Sake. Turaza kubagezaho na parcours ya Chirimwami imyaka 20 amaze akorana na FDLR. Muraza kubyumva rero uko byagiye bigenda, nicyo kiganiro tugiye kubagezaho muri amasaha. Urugamba muri iki cyumweru rwibanze kuri axe ebyiri, cyane cyane axe ya Sake na axe ya Kibumba. Ubu ngubu aho urugamba rugeze muri niveau ya Sake ubu ri contrôler n'ingabo za AFC M23 zikaba zikontrola n'akarere ka Mubambiro, zikaba zikontrola na hafi ya mu nkengero za Kasengesi. Naho kuri side ya Kibumba uturutse Rucuru ngo Kibumba ni M23 yirimo, haba kuri Mosque nibo bahari, kuri Ruhunda hariya ku isoko nibo bahari. Ubu ngubu utusozi nk'utwa Nyamushwi, Kanyabuki, Kanyamahoro aho ngaho hose nibo bahari. Ni ukuvuga ko basa n'abari kumanuka baza mu kibaya cyose hariya kwa Mama Olive. Ubu ingabo za FRDC za nyuma zikaba zishinze ibirindiro byabyo hariya ku Kilimanyoka, none imbunda zabo ndende zikaba ziri kurasa ziturutse hariya Ikibati. Rero uri Kibati ureba Goma munsi yawe neza neza. Naho ako karere kandi kari imbere n'abazalendo barimo gusa, nukuvuga ngo M23 kumanuka Goma ubu birayoroheye cyane kuko arabareba FRDC munsi ye wari hejuru. Kuvuga ngo FRDC nibayikura Kilimanyoka na Kibati basi biraba birangiye, barabinjiye muri Goma kuko ivo Kibati umanuka ari aho bita kuri Mosque ukabageze ari Akanyarucinya kuri OPRP, aho kuri OPRP ukamanuka ukabugeze ku biro bya Mwami wa Munigi. Munsi yaho niho hayitwa kuri Kihisi, niho hari bifurcation y'inzira igiye Majengo nije kuri aeroport ya Goma. Urumva rero ingabo za M23 ntabwo ziri kure. Ngira ngo mwakurikiye communique batanze bahereza FRDC amasaha 48 kugira ngo babe bashize intwaro hasi. Impamvu babibabwiye nuko ukurikije carte mbabwiye M23 ntabwo ikiri kure ya Goma. Nkuko nari mbabwiye kuri side ya Sake rero ngo Sake nibo bayifite, Mubambiro niho bafite, agace ka Gasengesi nibo afite. Ngo gisigaye nuko zamuka yitwa hariya ku Kimashini. Aho ku Kimashini niho hari agahanda kazamutse ujya hitwa Rusayo kajya Muja ukajya Mutaho ni munsi y'Ikirunga. Ni naho hari hedikota zikomeye cyane z'intera hamwe ziri kuza gutanga musada hariya Ikibati, aho mvuze hari artillery ingabo za FRDC. Yuvuye aho ku Kimashini rero winjira tayari Mugunga ubwo ukaba wageze ara kuri entrée ya Buhimba, ukazamuka gato Seseleka ukaba winjiye muri Goma, Ndosho, Katindo, nango ugaca hepfo winjira Kituku. Nkuko nari mbivuze rero M23 yasabye ingabo za FRDC kurambika intwaro hasi kugira ngo nibinjira muri Goma he kuba affrontement, he kuba imirwano byavamo ko hameneka amaraso, kandi muri gahunda y'urugamba rwa M23 atari uko kumena amaraso ko aho barwanye hose nta baturage bagwa mu mirwano. Hari
muri bitero rero byabaye hari abayobozi bakuru ba FDLR babiri bishwe n'ingabo za M23 ngo FDLR bifite ikibazo gikomeye cyane maze gutakaza abayobozi bakuru bakomeye. Naho ku rwego muri iyo mirwano rw'ingabo za SADC hari ingabo abasirikari 9 barasiwe mu modoka bari barimo baguye muri iyo mirwano baba muri Afurika y'Epfo. Hakaba ari n'abandi nabo bari baje gutanga umusada baba Malawi baguye muri iyo mirwano 3. Ngo hari abasirikari b'amahanga 12 bamaze kugwa muri iyo mirwano bayitambitsemo. MONUSCO nayo yaje kuyitambikamo bigeze aho nyuma hari nabo ibikoresho byinshi bahatakarije kandi n'abasirikare ba SADC nabo bahatakarije ibikoresho byinshi cyane byagiye mu maboko ya M23. Nyuma yabyo rero nibwo imiryango myinshi y'abakozi ba MONUSCO imwe yahungiye Kinshasa abandi bahungira Entebbe. Naho abayobozi bamwe ba leta bama administration publique itandukanye bamwe bahungiye i Bujumbura mu Burundi abandi bahungiye i Kinshasa babishoboye kuko indege ntabwo yakwiye bose. Naho abandi bayobozi bamwe tutabasha kuvuga amazina yabo bahungiye bo muri MONUSCO muri biro zabo zimwe zigifunguye hariya mu mujyi rwagati. Muri imirwano yaguyemo abasirikari bakuru 34 ba JR Republican Guard babarizwa muri regiment ya 16. Benshi bakaba bashinguwe uyu munsi abandi bashinguwe ejo. Ubwo rero SADC imaze kubona ibyo nibwo bamwe bamaze guhunga n'ibikoresho nabo byabo byinshi byafashwe. Nyuma rero yo kubona izo esheke ziri kuboneka leta ya Kinshasa imaze guhamagaza abadiplomate bayo bari bakiri en poste i Kigali bandika n'urwandiko bise communiqué ariko ntabwo ari communiqué muri diplomasi bayita note verbale. Iyo note verbale yari isaba ko abadiplomate b'abanyarwanda n'abo bakiri Kinshasa bataye iwabo, ariko twaje kubona ibisubizo bya Ministre w'Affaires étrangères y'u Rwanda avuga ko nta diplomate w'umunyarwanda uri Kinshasa, bose bari baratashe kuko babaye menacé na leta. Ubwo rero iyo communiqué yabo bise communiqué ariko note verbale yari irimo ibintu bidahwitse kuko nta mu diplomate w'umunyarwanda wari ukibarizwa Kinshasa. Mu kwezi kwa gatanu kwa 2021 niho Tshisekedi yashyizeho état de siège. Ngira ngo twigeze tunayibasobanurira. État de siège nuba ngo president akora ubutegetsi mu maboko y'abasivili akawuha abasirikare. Yabikoze muri province ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru, ashaka kugira ngo yerekane ko agiye guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Muri Ituri yashyize wita General Luboya akomoka muri Kasai, yari yungirijwe n'ubu nangwa aracyungirijwe n'umupolisi, ariko umupolisi yasimbuye witwa General Alongaboni yagiye kuba umukuru w'igipolisi ku rwego rw'igihugu. Ubu akaba yarasimbuwe na General Raus, akaba ari we uritwa isi wa Luboya hariya muri Ituri. Aho muri Nord Kivu icyo gihe yashyizeho witwa General Ndima wakomoka muri Equateur, yari yungirijwe na General Ekuku. General Ekuku nawe we n'umupolisi. Ubutegetsi rero bwabo bwa Ndima na Ekuku bwaranzwe no guhohotera cyane abaturage,
kugira ngo mwajye mubikurikira, abantu kwicwa, kwamburwa amaparcelle, buriya ndimo amaparcelle y'abantu benshi, hariya za Himbi, hariya za Lac Vert, amaparcelle menshi yagiye hano, yagiye abona parcelle nziza yose yagiye ayifata akayigiriye, abandi bakwa amafaranga yabo, abandi amabuye y'agaciro yabo mu madepo, ugasanga baragiye yohereje abasirikari bakayafata, kugeza aho yakoresheje n'imyigaragambyo muri cadre ngo yo kwirukana MONUSCO, ariko hari mission yari yihishe inyuma, kuko yari afite mission kugira ngo ahohotere abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ngira ngo mwarabibonye, insengero bavuga ngo zisenyerwamo abanyamurenge ziratwikwa, barazipiya, amabutike hara mu mujyi barayapiya, abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, amangazini n'ibindi. Bigeze aho hari itorero ryitwa Abazalendo, ariko ridahuye n'Abazalendo bafite intwaro, abantu baba ngo basenga imana za gakondo, bakoze imyigaragambyo bitewe n'ibyo bikorwa Ndima yari ari gukora hamwe na Ekuku, nuko atanga oda bicamo hafi abasaga 150. Byatumye rero Kinshasa imuhagarika, nibwo bamusimbuje Chirimwami akaba nariwe tugiye kuvugaho cyane muri iki kiganiro, kuko aherutse kwicwa, yararashwe. Chirimwami ni muntu ki? Chirimwami akomoka hariya muri province ya Sud Kivu, yavutse mu 1967. Ni umusirikari winjiye mu gisirikari 96 muri AFDEL. Yakoze cyane mu nzego z'ubutasi, kuko yakoze cyane mu nzego z'ubutasi. Matrikire ye ni 16, 67, yayoboye urwego rw'ubutasi kuva 2004 kugeza 2007, akorana n'uwo bitaga General Ngizo. Icyo gihe niho hari muri periode ya brassage. Iyi periode ya brassage ndaza kuyivugaho. Aza gukomeza, bongera agiye General Mayala, witwa General Mayala aje kuyobora toujours 8e région militaire, ni hari Goma, niko bakiyita icyo gihe, kuva 2007 kugeza 2012. Icyo gihe yakoranye na General Mayala, hari muri Operation Amani Leo. Muri iki gihe yaranzwe no gukorana n'interahamwe cyane, akorana n'interahamwe baperzekita abatutsi no kuri Goma, arabizara kuri TD, rabiro biri hafi yo kuri park ugana kuri lac. Hari abantu benshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane b'abatutsi baguye muri kasho, bishwe na Chirimwami. Yahahohoteye abantu benshi. Icyo gihe nyine yaratangiye gukorana n'interahamwe muri 2004. Turaza kuvuga impamvu yakoranye nazo mu gihe cya brassage. General Chirimwami icyo gihe yarakiri na majoro, yari yaba na colonel, yabaye colonel igihe cya Bauma, General Bauma, 2012 kugeza 2014. Niho yaje kuvuga ko yabaye mu baplanificateur bicyo bise Pomme Orange, muri ya operation bavuga ko batsinze M23 ya mbere, ubwo ari entre guillemets, yari iyo ntambara yarangijwe na politiki itarangijwe n'urusasu. Urumva ko Chirimwami yarazi neza cyane uriya mujyi wa Goma. Urumva yawukoranye na Ngizo 2004 kugeza 2007, akorana na Bauma na Mayala plutôt kuva 2007 kugeza 2012, akorana na General Bauma kuva 2012 kugeza 2014, akora muri urwo rwego rw'ubutasi yo bita TD ya région militaire. 2012-2013 M23 ya mbere irangiye, baje kumwimurira i Kinshasa, ubwo niyo yabaye 2014-2015. Yagarutse tena muri Nord Kivu muri 2022. Muri 2022 mu kwezi kwa kane niho yabaye nommé comme
Opse wa Sokola Nord Kivu. Opse wa Sokola Nord Kivu, hanyuma aza tena kwimuka baramwimura, ariko muri yo 2022 mu kwezi kwa gatanu niho yahawe mission na Tshisekedi yo kujya gukora inama na FDLR na bazalendo bose ba Guido, ba Ntuza, ba PSLS, ba Janvier Karayiri n'andi magroupe yandi bajya gukora inama ipinga kugira ngo baforme igikundi cyagombye guhangana na M23. Kuki bamuhereje ndaza kubivuga 2004 ukuntu yatangiye gukorana n'interahamwe, donc byari bizwi, amakuru bari bayafite ko ari we point focal. Bango kuvaho General Kahimbi yapfuye, ko General Kahimbi niwe rushinzwe task force yakoranaga na FDLR ku gihe cya Kabila, niwe wakoranaga nabo hamwe na General Chinyabuguma, cyo gihe akiri colonel, nibo bari bafite mission yo gukorana. Rero General Chinyabuguma ntabwo aragifite accès muri secteur za Tshisekedi, niyo mpamvu bahisemo ko Chirimwami ari ukomeza ko kazi. Alors 2023 nibwo yagiye kuba nome ajya kuba kuyobora region militaire ya Ituri ifatanye na Hotwele. Ntabwo yatinzeyo, tariki 17 z'ukwa 9 muri 2023 nibwo bamugaruye tena Igoma, aza kuba noneho kuyobora icyo bita operation militaire za Nord Kivu. Icyo gihe bari bazikuye mu maboko ya Ntuza ya Ndima, amaze kuba kugwa mu kiriya kibazo cyo kuba yaratanze ordre yo kwica bari abantu 150, bamwaka operation ariko bamusigira guvernor. Hanyuma nibwo baje noneho no kumukura kuri guvernora Chirimwami mu kwezi kwa 10 2023. Donc ahita afata les deux fonctions, aba commandant des opérations ya Nord Kivu, en même temps aba gouverneur militaire kugeza tariki 23 araswa urusasu munda mu mutwe no ku kaguru, ahita yitaba Imana. Chirimwami yatangiye gukorana na FDLR kuva 2004 uko nabivuze. Icyo gihe mission yarayihawe na Kabila. Icyo gihe ni 2003 hamaze kuba reunification, RCD imaze kwivanga n'ingabo za leta na MLC. Chirimwami bamusize Igoma kugira ngo akore coordination muri 8e region militaire, akore ni coordination n'interahamwe. Urumva ko niho zari zimaze imyaka 4 gusa zibaye fonde, kuko interahamwe zatangiye kuba fonde mu mwaka wa 2000. Ubwo 2004 rero nibwo hagombye kuba jonction y'interahamwe zo muri Nord Kivu, cyane cyane icyo gihe ziri muri Walikale muri side ya Lubero, hariya za Mashuta, za Ntuza, za Bukumbirwa, za Rusamambo, abandi bari muri Sud Kivu hariya za Walungu. Alors Chirimwami niwe warushinzwe gukordona interahamwe zari muri Sud Kivu nizo ari muri Nord Kivu. Alors icyo gihe cya mixage yagize uruhare runini mu gutuma iyo programme ya mixage idashoboka, kuko juste habaye accord hagati ya Kigali na Kinshasa yo kugira ngo ingabo zivange zo kugira ngo zikore operation yo kurasa interahamwe. Icyo gihe hari ingabo za CNDP gitangira, ingabo zari ziri fidele kuri General Nkunda, cyane cyane zabaga muri brigade ya 83, brigade ya 81, première brigade, je pense na 16e brigade. Icyo gihe ingabo zari zivuye freshema zimwe muri RCD, ariko izindi ziri fidele kwa General Nkunda, ariko abandi bari
muri leta batari biyunga kwa Nkunda icyo gihe atangiye gufunda SNDP. Alors izo ngabo rero kuba bitarashobotse Chirimwami yabigizemo uruhare runini, turaza kubisobanura byagenze bite. Donc icyo gihe cya mixage habaye batayo brigade nako ya Alpha, haba brigade ya Bravo, brigade ya Charlie, brigade ya Delta, ya Echo n'iya Foxtrot. Icyo gihe brigade ya Alpha bavanze yari yobowe n'uwari uri muri leta witwaga Colonel Musala, yarasanzwe ayobora brigade y'110, yahoze muri RCD yari twice wa Colonel Mutebutsi. Alors twice we yaro witwa Colonel Wilson Nsengiyumva. Uyu Nsengiyumva Wilson we yari umuntu wa Laurent Nkunda, nawe yabaga muri RCD icyo gihe. Nibo bayakoze mixage bafata Musala twice Colonel Wilson abayobozi ba brigade ya Alpha. Brigade ya Bravo niyo yoborwaga na Colonel Makenga, yari akiri colonel, avuye kuyo muri brigade ya 83, donc aje baza guforma Bravo. Nawe icyo gihe yabarwaga mu gikundi cya Nkunda na Wilson n'abandi ndibuze kuvuga. Twice we yitwaga Colonel Nsimba. Uyu Colonel Nsimba we yaravuye muri Premier Brigade ya Reserve, niwe waje kuba twice wa Makenga muri iyo brigade ya Bravo. Bakoze mixage, bari bafite ikirangantego cyabo bambaraga ku rutugu bitaga ntuza brassard ya rose, naho aba Alpha Wilson na Musala bo bambaraga ya orange. Alors iyi brigade ya Alpha yari deployinze za Mweso, za Gashuga na Kalembe, naho iyi brigade ya Makenga yo yari deployinze za Gatwiguru, za Buramba, za Nkwenda na za Ishasha muri nzira hirya ya Kiwanja na Rucuru. Alors brigade ya gatatu ya Charlie yari yobowe na Colonel Yave Filemon, kubungubu bose ni ba general. Icyo gihe yari colonel, ni wari komanda wa Premier Brigade ya Reserve, we yari ex gouvernement, ntabwo yabaye muri RCD. Bambaraga bo igitambara cya jaune. Twice we yari Colonel Baudouin Ngaruye, nawe wabarizwaga muri 83e Brigade, nawe ari fidèle kwa Nkunda. Alors ni bo bari badeployinze hariya za Ngungu, za Gasake, za Ruki na Mushaki. Yari brigade Charlie. Alors brigade Delta igihe cya mixage yayoborwaga n'uwitwa Colonel Faustin Muhindo, nawe yabarizwaga muri 83e Brigade, nawe ari fidèle wa Nkunda. Twice we yari Colonel Masudi Bin Eli, nibo bari baformye brigade ya Delta. Bo bambaraga intuza ya bleu foncé, intuza brassard yabo ku rutugu. Naho brigade ya Echo yayoborwaga na Colonel Jonas Padiri, ariko ubu nawe yabaye general. W'icyo gihe yabarizwaga muri 16e Brigade, nawe ni wa ex-RCD, ariko we ntabwo yakoranye na Nkunda. Twice we yari Colonel Kabundi Innocent, ubu nawe ni general, nawe yabarizwaga muri ex-83e Brigade, nawe yari umuntu wa Nkunda. Donc hari brigade yindi bise Foxtrot, yo yaborwaga na Colonel Micho Claude, we yabarizwaga muri 81e Brigade, nawe yari umuntu wa Nkunda, ariko nawe yaravuye muri ex muri RCD. Alors izi brigade baziforma nkuko nabivuze, mission kwa kugira ngo barase FDLR. Kurasa FDLR rero role Chirimwami yabigizemo. Hari aba ofisiye bamwe muri aba ngaba yateguye za ntuza amambushi yakoreshejwe na leta ya Kinshasa icyo gihe hamwe n'intera hamwe kuperturba iyi processus ya mixage yagombye kurasa intera hamwe. Alors comme ari we waruzikuriye, bamuha mission yo kubizambya. Baje gushituka nyuma Tango 4 araza
aravuga ati operation zo kurasa FDLR zirahagaritswe ntizigomba kongera kuba. Basubwa ako kanya nibwo General Laurent na bagenzi baba bose mvuze bari fidele kuri we bahise biyumvamo ko bagize umutekano muke, nuko bahise bazamuka. Ingabo za mbere zamuvinze ni ingabo za Makenga zahise ziva iriya za Gatwiguru za Buramba na Nkwenda na Ishasha zita zizamuka Masisi, nibwo bagiye guforma CNDP batangira noneho guhangana na leta na bamwe nyine bari bamaze kugirana mixage. Nka Colonel Wilson ngira ngo yarase no kuraswa na ntuza na General Yav, habuze gato n'abandi bose bagize ibibazo, nuko bahise bose bazamuka bajya Masisi bajya gutangira urugamba rwa CNDP. Ariko ibi byose processus kugira ngo ipfe, Chirimwami niwe wari à la base yo kugira ngo iyi processus yabigizemo uruhare rukomeye cyane, kuko yarakuriye ubutasi bwa region militaire hamwe n'abari abayobozi nababwiye yakoranaga nabo. Gupfa kwa Chirimwami rero biragira impact ikomeye cyane negatif kuri organisation ya FDLR, kuko niwe waruziranye n'abayobozi babo, niwe waruzi communication akorana nabo. Twavuga ko ari intambwe ikomeye cyane M23 igezeho mu gukemura ikibazo cyo kurandura burundu ikibazo cya FDLR mu kariya karere. Donc de part ya General Kahimbi yagabanyijeho influence ya FDLR mu karere, waje kuyizura ni Chirimwami. Ubwo depart ye nawe rero kugenda, ngira ngo ikibazo cya FDLR kirasa nkaho gikemutse ku rwego rwa communication, ku rwego rwa coordination y'ibikorwa byabo hamwe na presidence na état major général na zone de défense yaba na commandement ya operation ya Nord Kivu. Batangaza officiellement urupfu rwe na General Kenge. Yavuze ko option yo kugira ngo Congo itere u Rwanda ngo itari kure. Ibyo byaje guhamya ibyo Muyaya nawe yavugiye kuri France 24, ahamya ko option yo gutera u Rwanda itari kure. Nawe yaje kubivuga Ministre wa Justice Mutamba nawe yarabivuze. Ubwo urumva rero hari risque yuko haba escalade y'umutekano muke mu karere, ingamba zikomeye zidafashwe. Reka rero tubitege amaso, nguko bamwe bari batubajije kugira tubasobanurire parcours ya Gouverneur Chirimwami, ukuntu yazamutse, twababwiye akazi yakoze na role yagize mu guhungabanya no gutoteza abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane abakomoka mu bwoko batutsi kuva 2004 akorana n'interahamwe kugeza avuyemo umwuka muri 2025. Donc yari imyaka myinshi akorana nazo muri kuvekira ideologie génocidaire mu karere, abaha ibikoresho, abaha amakuru, abakoresha contact n'abayobozi haba ku rwego rwa gisirikare, ku rwego rwa presidence. Urumva ko general wese wazaga yaba Mayala yaramukoranye nawe, Bauma araza akorana nawe, Ngizo akorana nawe, Kahimbi akoranye nawe, ubu bose bakoranye nawe, bose yari muri iyo plan yo kugira ngo bakomeze bashigikire FDLR mu karere. Ngayo rero amakuru mwatubajije kugira ngo tubahereze ibisubizo bimwe na bimwe kuri update y'ibibo yabaye muri iki cyumweru, hamwe no kubabwira parcours ya Chirimwami, ukuntu yagize uruhare mu guhungabanya umutekano mu karere ka Burasirazuba bwa Kongo. Murakoze cyane. Ubwo turategereza ibindi bibazo byanyu, hanyuma ubwo turaza kubisubiza. Yari Oxygene, murakoze cyane, naho mukanya.